Gole ke hufanga be ngai ta fata ku fa fa ke me faren ke ta mo ma falu ke fa ko ta o programa ha fe ho wa gwen pe mo e ka nga lotu to tapu e to mo ko re ke ta tala po ri me mau ngai ata mai pe a fa mo mau ngai loto maka e lawa ke mau tali nga vai ho fola ai ku ne mafai ke fa mo oi ho mo lau mari e si surprise ko alo ko mo fa mo oi amen. E tai we mo do to pe ho me kai nga tau ka fata ha e programa ha fe ho ko ni pe a e do programa ko ni e tau fenga ke tali ai ngai fe ho i o kau ke me o tu ke ai Mamonga ko be fa ba la he de motolo e ka kai e Mamonga ka ko sio i he media fra sociale la he bito e ha ke ai me ko tu ke ai Siasi ko ni o hange to ko me mo on ta ha be ko framu ke o mai ai me a to tapu o siu ia ke ngai mo oni ko tu ki ai Siasi Mamonga o fambe e hoko programa ko ni ko me ke hanga ka Mamonga yo fe ia ai me una tu ki ai e ke tamla fok tata be mo me kon ta tu ki ai po siriana po ha me ta tu ki ai ton be ke hanga fe ia porque o mai ngai me ko ia e ke to tapu pe mo oni ko ngai me ko ni me ko tau tu ke tu fa hol mai ko ni na ko ngai me fa kai tanga te pe pa ko fa mu ke tau tali ngai me ai ngai fe hui o kau ke ngai mo ni me ko o tu ke ai Siasi Mamonga ko o po ma inga me ko ni he ko hui ko kamata ni ke o mai ngai lau ia to mo na ngai fitu fa pure anga ngai ko fa re are a ngai me o hange pe ta tau pe ma fai pe to mo na e pe mo to tapu o fa mi fa mai no wi ka ya bito ko to mo na i kai fa ma na wa ia nge ko to tapu ko he ta mai ha to be to tapu ke te tau to ko to ye na fa ma na wa e o tua pot for to pe fa ma na wa e o to mo na o i kai pe o fa nga to mai be to tapu ke te tau to ke o na to ta na ki ha me ke we fo la ka ma mo nga be to ko to mo na ko to hi ta ha Jesus Christ o ke ya la pe he ai to tapu ko me be ko na hi ki to hi o kau ke si sukraisi ai tu e fa i gospel ke ko fa mo ke ki fam ke ki i lolo mi fa kau ko to ko mai e to hi mo na o lau ngai e lau e to hi mo na o mai e ta tau be to ko no ma fai no ma fai to tapu fa be ke fa mai o i kai ke be to tapu ya be to hi mo na ko e fa me ngai to ko fa pa anga e Siasi ke pura nga pe a o ko ngoi ko hinga la hiene ai ne tutonia pare mia goini ai sa ke tong moloto e tau fuka e pekia e president Mamonga fa pa me do ke pekia e president Mamonga ka ko imagino que tau buka winga frato moloto fuka tonga he wi ko pure anga e Mamonga ko tau ko ngai pure anga do feka wa frati diplomatic pe a ga ya ha me ha ko ke attack e fono ko ya pe tau ka nga mama be fono ko ya kai ke ko to be ko wi pa anga ko mai e Mamonga ke tokoni ke no farere pure anga ko ia ulahi a no to hake ko ni ngai me ka ke Mamonga ia tau pure anga pe ku kamadania ke lau ai ka taki be ka a piso pe ko Siasi Mamonga ko lau na to ko fai fe ka we ngai potuma ko fam ke mai no tu ke ha bi pe fa ka ia fai fe ka pe fa ka e piso pe ai Mamonga ko ke na mau ka na mau inga ta ke na teui ai ke Kurang me ko fam ke tau fehu i o pe ko Siasi fa Kristiani ko ai Mamonga be kai ko fam ke fo tu ko Mamonga ko Siasi samitiane ya kai ko Siasi Kristiani ko nga samitiane ko habe me samita ko kau mui o samita so se fa samita ko Kristiani ko kau mui o Christ ko e fa vai ke ko nga he no nga pe Mamonga to tapu ka ko mai be to tapu ko fa mo oni be ke ngai me ko na tu ki ai ko ke na lo na to nga to tapu ko me to o mai ko ne to nga to tapu ke ne hanga fa mahino ai vai be mo fe hala ngai mo ni me ko fo tu e Mamonga be me no tu ai ko Siasi fa Kristiani ko nga vai ta be ju no ta mai de ta to loi pe na alwa pa ne pasa ai ko fai ficar vi a Siasi ko i Antioque ne alo kuma Paula be o mai Paula pe na fa ta me Siasi he tau ka to o ako ki ka kai to na ko ke folo na ko ke gospel ne wa ko Paula ai ko asma ngai to ko Paula pe ta mai va i ko ki mu e vesi wa no ngai va ta
Peana e tomu au I Antioch e ka wakonga ko Christian. E mai no tau lua ko Christian e ka wakonga ai e ko Sisu Christ e ko kalaisi. Kono uhinga fu ia Christian e ka mui ka kai ko wako I ke te ngā tolo ai ngongole rei ko na mu Paulo mu pane basana na tui ki ai ka Apostolo ai na hiki tohe ka Apostolo kun tau mai foka fo. Ko hinga sias fa Christian e ko ka kai na mui kai panga ko lau. Nyongo ngā ke Mamonga ai ngai tohe tapu ko ke na tui ki ai. Una o mai be ko famo oni ke ngai mea ko una tui ki ai de tau sio ki ai tau programa ko ni. Sai ngai vai wano te lau be mo ke Christian ai tu ko Paula ko I a king a Kiripa pene be e tu ko a Kiripa ko ke tu ke ka palofita ko ni ka palofita ko o to tapu mo de ko si we a Kiripa ko si o Paula pa ko ka palofita no ta no ke ne ke ka wa so se sa mita e ke ka wa Mahometi e ka palofita ki mui ni mai ka palofita ko hango paha ula ko haifu ka palofita na to ko mai ko osa Sisu Christ ko palofita e foka motua ko hinga a Paula ne ke ka Kiripa ko tu ka palofita ko ia ko ilo ko ke tu be a Kiripa ke Paula ko ke me fra he mau ke hoko ko Christian ai mai no ko Christian o ko tu ke to tapu ka kai mau tu ke ka palofita ai ko mo ni ko se Mamonga no la na to mona ko na tohi ko ia e ke tau la to le ko se Christian ko he ko Christian na e ke Paula ke a Kiripa pe utui ke ka polo ai ko ni pe utui ke to tapu ai ko fakau ka Christian ko ka kai no tui ke Sisu ko kai no e to tapu rakpita vai fa version no lau ke apita ke fama mai ko ka Christian ka ngai pe he ia ko ni Christian ko no nga ka vai fama mai ko Christian ke oa tene ma ka ne fa hik ai otwa ko ko hingo ko ai mai no ka Christian ko kai no fua ai hingo o kalaisi pe fama mai ina to ko hiko hingo o kalaisi mai no be e lau he ka Mamonga mala to programa ko ni ko fama mai ina to fatanga ina to me no tu ki ai ka wi kai ko nga ko ina tu ina to ke ngai me ko o e to tapu ko hinga be e le programa ko ni ko hike mai no ai ngai me o tai mo on o foto mai e Mamonga to ko ngai me e to tapu ka wi kai mo pe ko na pe e to kon be ya kan fai no ai ku tau foto ai me ko na foto pe ko sias Mamonga ko sias Christian ko ka wa ko ngai a Christ ko ka kai na tu e ka profita o to tapu fo ka motua ko to pe fuge ko tapu ko Paula ko nga na e ke Paula pe tu e ka profita tu ke to tapu ko nga ai ko ia tau pe ko sias Mamonga ko sias Christian ko sias Samitiane ko ka muy ki na to ia o so sifa samita profit ko ya veo no ko be right on ngai feo ko tu e pe ngai feo e ke la batalla del programa ndo tu ka ko ta mu ya he la he bu me ko ta no ke no ha ke to ta ko ni e media fa social e nga o mai ai ngai me ko ngai boni me ko tu ke Mamonga ngai to fu ko me moni pe ko sas monta sai ko me to kan ke ko ni feo no ko sas monta ko ki na to ai Mamonga he ko sias o Sisu Christ mo ka ma ni ngai a ki mo ni ai o be vo mata ko ni no ma go he media fra sociale to go hingo en na fa ha ge so se samita ta val do valu ko hingo to tonu o sias mo nda ko sias o Sisu Christ o ka ma ni ngai a ki mo ni sai go to fo tu pe ko sias o Sisu Christ ka ma ni ngai a ki mo ni o i kai go hingo fa to tapu ya sias mo nda ai fam ke mai no be ko hingo ia fa to tap o sias mo ni ne o no tra mai no to ko hingo ia Siasi to grave ke ai sai ko me ko to tapu he mai no be de ko hingo fo ke ai e lau Mamonga me pe ko Sisu te ulang ha ku Siasi e funga maka ai ko Siasi te ulang ha funga maka ha ku Siasi ko Siasi ko Sisu Christ ko ko Siasi o tua toi ko Paula ngai toi ko Paula ko fai ko ngai sias ko na ne foto ko e ne maranga ke kosperi ngai fono fa misnare e la be ka mata ai ura Korinto en ko to mai ke te lo sigo Korinto toi ngai toi ko Paula ko mata pe ai ki he sias o tua ai ku Korinto pe ko ki sias o tua ku Tesalonica sias o tua ku cross sias o tua ko sias o tua he gono mo ni ko sias ne ke foto pe he ho ko ma Sisu Christ
na hari Yesu Christ whakakato, e misiona e siasi na whoto siasi whakamotua. Koe aho koe e siasi whakamotua, ai aho koe, na whakataha i koe ha Israeli, ke na whitarak me o tua, i Mamonga Sainai o nau maumeai e whikau e hongo furu. Koe aho i e siasi. Aia, koe siasi e tano ke Paulo e so wani mana e kamata ia i teni. Aia koe hanga koe heo tua koe, whatahapui koe tangata, me whiwhine, ke na whakatu whakatola e mani koe vi iso ni e siasi. Kamata ke tohi tapu e ai mari, e whakasa ke tohi tapu ai mari. Koe taani ai lami mono siasi. Koe whakaukau koe behe koe siasi mo oni, koe ingoa koe siasi o Sisu Christ o kau maunio ni ngai aho ki muni o i kai koe hingoa whakatohi tapu ia o e siasi. Koe i Timote vai tolu e stafa, o tohi a Paula ki a Timote. Ai koe ki tangata e tō tangata hono ua koe o e lot whakaisiani, e te tolo kia nai ange ne bevo ke, o bevo ke e tue Mamonga e tō kua, nai matapeka Apositolo e pe amore mi mamani e tui mooni. Na he kakai ko tō whawhok mai pe ai tui tō nui ki mamani a ono e pereri, tau tawal tō noa ki a Joseph Simon. Kaike, ko tō ka Paulo ka Timote ko tō tangata hono ua ia koe me ka Apositolo, na nau hoko atu ai ngāu e ka Apositolo, ko hono maranga i o e gospeli o whukotu mao, e tui tō nui mamani. Rok Timote vai tolu e stafa pe. Kai ilonga e kutua ia tu, pia ke ilo aia kututonu ke whai e koe i e whare o tua aia koe siasi o tua mo oui. Ko hono pou me tu unga o e mo oni. Aia, ko Rok Timote vai tolu e stafa, rau mega te tautou, koe siasi o tua mo oui. Siasi a koe ne ngawe a Timote i Efeso. Koe ko Efeso ai ulahe lau ki Efeso e tau tānoa gai e Mamonga. Ka koe siasi o tua mo oui. Wange ko lau ai koe siasi koe peko siasi Jesu Christ ngai kau maroni ngai ahu ki moini. Koe kai koe hingoa e whakatoi tapu ia o e siasi mooni. Koe hingoa whakatoi tapu e siasi mooni. Koe siasi o tua mo ui. Koe siasi o tua mo ui. Ai ko no pou me tu unga ia e mooni. Ai ko no mooni. Koe siasi o tua mo ui o kune puke mooni. Koe hae mooni. Koe Jesu Christ e mooni. Tau maria pa Jesu Christ ke te kitau tō e ne lotu whakataula eiki koe sen vai tafitu, ves tafitu. Ko ho wholofola. Koe mooni. Koe mea tu ai siasi. O tu ai siasi koe hi koe wholofola o tu koe mooni ia. O tu ai siasi koe pou mo e tu unga ia koe wholofola ai o tua. Pea koe ngana pea i koe ngana pea tāma koe siasi o tua siasi o tua mo ui. Ka koe siasi koe tānoa ke he pelu vai tāua vis tātura. Koe siasi tai haa mai au tau whātānoa ke ai. Koe kakai tui ko tō be talu mea ātama. Kakai unau tui ke e ko Jesu Christ. Talu mea ātama. Mo tūna i mua noa pea wholofola ia. Tānoa kia sen pai waki vesu waki na nau tui pe kia whuku. Nau tui koe ke wholofola koe whakamotoa nau tui e ka Jesu Christ. Eia koe mtara koe o e siasi ia he pelu vai tāua vesu wa tolu. Koe siasi o e ngahi ulaki foha o tohi hona hingoa ilan. E koe siasi tai haa mai. Kakai ko tōpe utui ke e ko Jesu Christ ko nau ek mo nau whakamui ngai kuonga ko tōpe tau mea atama o au ke punakaki. Ko he ke punakaki ka hae koe hako mai ko Jesu Christ ko utui au e whai e punakaki. Te tau punakaki a ki tau tolu koe ai ko pare tau mate au koe te tau toi tu ma tau sino toi tu na tolu kei mo i a koe whamtara ke a Paulo rak te soro nei ko vai whaa ko vesta hao no ke tā walu. Te tau punakaki tau tolu whataha ki tau tolu ko tōpe na mohe i he eiki. Te tau punakaki o taritari eiki. E wawa. Ai koe kakai maanioni ko tō pe ko whamaanioni ko mea nau tui ke eiko Jesu Christ. Mandu koe maanioni ko ka mea ia siasi ke nau o mai. Nā mo ki kai ngalot koe o tau hi ui. Kai lawa mao e mautolo ke mao te maanioni ke te koe. Koe maanioni koe mea ia o tuau ne mea ofu mai ke te tau tolu e Jesu Christ. Pea u tau maha oni a Jesu Christ he tau tui ke eiko Jesu Christ. Ko te muto peu ke tui ai. O ke hapai hake honima. Pe hange e ko tāria mea ofa. Ai koe kai ko ni ma te whamalo i ai koe tui kai koe tui ia koe mea ko mai he o tua ke rau tari ake mea ofa koe maa oni a tua ko mai ma tau tore kai seka koe lau koe e pelu vai tawa vesu a tolu ke siasi koe o tua o pe kako mou hokoni ke Mamonga Saione ke kolo o tua mo ui ke Jerusalema meilangi pe ke whakataha kau angelo toko lahi tai whaalaua ke whakataha ngalahi pea koe siasi o tangata anga tonu ko whakahao tangata anga tonu siasi o tangata anga tonu ko whakahao ko huka kakai ko kukau ke siasi tai haa mai
ko maoni on ko tauanga tonu ko anga tonu ai ko si sukalisi ko tauanga tonu I pe ko whahau ki tau to he ko whama ni ki tau to ko me no fulu pe ufi tau ngai ang hala a ke ta ai ko si sukalisi ai ko ses ta ha mai ses mo ni ta ko ses ko ke ka kai ko to pe ko o si ngau hi ko kau maoni ko me he na tu ki ta ai ko si sukalisi pe ko whahau ai ko hau ko wanga tono ko ngai ko pe ma yo natula me ko ko ia kai ko me na tupu ia te au no fanai fo owo ke lau mari o tuai ko tui ke ta e ko si so kai si pe fa fo owo ko mo ui si o ho ko tangata na ton hau pe ko ko ge ses ko ia a ses falangi ses tai ha mai ko al pe ko mo ki fa ngalo tu sa pa te no malangai pe tam ko ke malangai ko al pe ke lotu ma inga te alo fata mo ka kai tu e fe tu ko ia ka ko ses ha mai o ka mo be ses mamonga o ke ses mo ni kono nga he me ka kai au ke tai tu kono mo ni ka kai te kai ke nau tu i ke ko si so kai si ke nau from a part na mo no ma si so kai ko nau e ki ai o ku tawanga fa mo ni e me na foto na ta foto pe he ko se si so kai si ko ses fa to tapu ko hingo fa to tapu ya siasi ko hingo fa to tapu siasi ko siasi o tua mo ui ko siasi mo oni ko siasi mo ontaha ai siasi tai ha mai ko ku kau ke ai ka kai tui ko to ape tal me ata ma kai ko na ta no ke he pelu vai ta fu ka kai ko ya I no ke mo hai fu ka kai e para han na tui ke ta ofa o tua ke fola o tua ko si so kraisia na mate ke na to ka to mai fa ka ta fa ka to ke te ta to ai foto be vi mene u do foto ko ses Mamonga ko ses fa cristiane ko ses fa samitiane ko no inga ke samitiane ko ka muy o so se fa samita cristiane ko muy o si su Christ ko ma fa ni na to tapu ko si su ko muy ka Mamonga ko si su be fa ni na samit pe mo na to molomona ko no ko ses ko si su Christ ko mai ni ai a ki moini o kai ko hingo fa to tapu e ses monta ko ni ka ta no ke ko hingo fa to tapu ko ses o tua mo ui pe ko ses o tangata ton fa ha pe lu ta wa ko ses ta ha mai ai ka kai ko to be ko tu ke ko si so ka pe no siasi ha tu be a ke katolika o loi ko tu tap ko pentiketa ta haon na whanonga pe ka a koe nei pe kia e koe nei rea whakaosi o ofa o ke te koe sisu. E ka kai o toi nei whetu na wilo na ofa ke e koe sisu kraisi o i kai pete a taha ke hei maa mani whakaua na ofa koe. Eia, o i kai koe sias whatai tapu ia e pe koe sias o sisu kraisi. Kono hoko, mea koko tui blahi taha e nofo i ai mai whakaukau koe ni kua mai whakaukau pe mai sias Mamonga sias o sisu kraisi. Koe pehe na e mate ka apostolo ia pe avea e mawhai mo e ngongole re me mamani mawhai wha apostolo pe mo e ngongole re me mamani o i kai to e whaki ai ki a pita ki a taha kai to whaki pega e Joseph Samita e aha ono o e pereri ta valu tonoa ai ko tau whehu ia na to whakotu pega e Siasi Kraisi ta valu tonoa e whina ngalo e tuage whakafoki mai no Siasi ki mamani hiria ai taimi o e he me mo oni ko vi veu eu tau ko fawai Siasi na Siasi o Sisu Kraisi ka no ne aki muri ta ko ne o se pega apostolo ia pe he Siasi mate ai Siasi ka pete ha mo ni francosperiaa e to e mai pe ngai to ko ni foka fo o ne ke lawi ha ta na mate Siasi kon to famo me bene Siasi ta ka val donoa ia no fra foki fo ki ko pitato ko o hi fakinima ke se sai ko no mai ki fra mondo etapo e ki fra mondo no ma ko e media fra sociale e ko Facebook pe fo kai ko nga wa no ve jo ai va ke tol no ai no pe ko la wen ko ta nga fra mondo ko pe na mati Siasi o spega apostolo he ko iloen ka hili e ko alu e ha ke te motor e fra lo fra malo pe kai de na mai ke fra sipi pe tup fo ke de na tolo ka tangata na wako ke me fra hal ke toaki e ka wako nga ke mui ke te na tolo ke fa ka ko foto ko es Mamonga ko ila ko Paula ko ne asme matika Paula ia
pe hapo mai whangaulo fia me kau tangata ko na wako nake agi ngai mea loi o tamate i Siasi ko i Efeso. Manu ke rea ina Paula ke kau whaiwhe kau koe Siasi o Efeso na e whai ai Mileto. Kolo hoko mai kolo lahi hoko mai koe ki Efeso. Na e mate koe Siasi o Efeso pe i kai, sa. Koe tahanko whawhipaki whakakau pe. O mai na te tau tolu ia. Na mo Paula na pe Paula. Vesi o walu pe ne rea kone kau. Ke kau whaiwhe kau koe Efeso. Mo wakai ke te mo tolu. Mo whangasipi ko tau pe aia ko whakanofo. Aki mo tolu. E lau maare maanu ni kono tau. So mai leo te tau tolu ko kau whaiwhe kau koe. O Siasi Efeso. Na e whakanofo e lau maare maanu ni. Tatau pe mo pita mo ka Apostolo. O inga na hifo e lau maare maanu ni ke te kinau tolu. He aha koe Pentekosi. Kono whapapau ia ko kinau tolu. Ka Apostolo kinau tolu. Pete tau ke lau e kinau. Lau koe ne SS Mamonga pe koe kinau ka Apostolo. Keike. Koe ko whaiwhe kau e so na e whakanofo e lau maare maanu ni. Ai mahina le vai. Ta koe mawhai wha Apostolo, o bana mawhai behi a pita mga Apostolo, koe mawhai o mai he lau mare maania ni, o ange e kau whaiwhekau e Siasi. Ai o kau whaiwhekau e Siasi o Efeso, o kau whaiwhekau ia, ai lau mare maania ni. O pereo e pita, e Paula whanau, mo ko Paula ulea, ko ki mo dola nu whanof ke mo tauhi, mo whawhanga e Siasi o tua, aina whakatau e kano tata, ai, koe moni, o koe pema ki Siasi koe ai, i Efeso koe Siasi o tua. E pe Mamonga na mate Siasi ka wikai. E ko la timote vai la give stolu. O be ai anga ko kore ke ke nof pe Efeso. Ai ko to pa ko timote, mani ko timote ko fe ka yo Efeso. Na nof Siasi o Efeso. Pe na bere be Paulo ko winga fe ka ke nof ai. He ko alu ki Mastonia, ko Mastonia Efeso tu e Siamino, Mastonia wala ki o lunga ke fetu fato ke lau Filipai, Thessalonica ko Perea, Mastonia, Akeia lewa tu a Korinto, Atenisi. Ko hanga e vai koe, ngai whanua koe e toi tapu, so kalafi ngai whanua e toi tapu, tano e toi tapu. Koe na alo maura ki Mastonia, kai tuku a Timote Efeso, koe ui ke whekau hani i ke o te na wako ake ako na ki kehe. Ai ko pe ko na ko rea ko Paula ko ke ka whaiwhikau ke Efeso na ospe mate a Paula ia pe he Siasi ikai. Na ia Timote na mate Paula ke hauka ta Timote. Hono ta ofi ka wako na ki hala ko me whangau lofi ko na hopo i Siasi ko i Efeso. O au e tango na tohi ko Sione ko tohi whakaha. Ok, mo ui pe Siasi. Ai ko mate a Paula, mate a Pita taim ko ia. Ka tohi Jesu Christ ki hono Siasi. Sio ko Siasi na lea lau maari ke ai koe Siasi Mamonga ai ko Siasi pena foto ko ka Apostolo Siasi ka Apostolo e foka moto e foka fo ko Siasi o otua Siasi ko na foto ka Apostolo Paula mo Pita mo Sione an go tohi ke Siasi Efeso na tohi ke a Jesu Christ ia fahava e wa visu mo o mai no Siasi ke mo le rei fa no ke lau Jesu Christ fa ka Siasi Efeso o go ilo i nga we mo feinga mo whakataki mo tai whakataki a ginau tolu o kukovi pe ko ke ai a ginau tolu na behega ka Apostolo a ginau tolu ka ikai pe ko ke ilo ke kauloi a ginau tolu pe ko ke wha ukuma whakataki ko ui ko kuhingoa ko ke ngā o ikai te ke vai Froto na tau e ki whametai bigo taia. Na kai ke mate Siasi e la mekane lau koe kia Paula ko pe koe ai pe he Mamonga e toku ane hau e fukau whangau lofi ma mea whakahi kai ne tuku e Timote ke ne tau whi whangau lofi. Pau si ke wau e ki kuonga ko Sione a ko Sione ko whakasiosia koe ai kuonga koe ka Apostolo us mate Pita mo kei mo e Sione. Maino o kei mo oi pe Siasi e veso ko Siasi e ulelei. No ki pala ma be no to ne more no ofa e rocky ofa ke ko Jesu Christ. Kana ke more Siasi e os ai mate ai kau Apostolo a Pita na mo Pita. Sai fe la goia o Timote vai fa vestolo me fa ko fu vesi ne ta o mai a ke Mamonga o pe ne mate be ka Apostolo pe amore mo onia mo ma fa Apostolo e me Siasi ne ke te hoko tu. Pero mare fu vesi ko nya o Timote vai fa vestolo mo fa pe ko e hoko e kuonga i kei te nau whakataki e ako nakto tonu, ka ihi e tek nau tolu e te ringa verite nau whatakolai ma nau tolu e ka wako naki ta tau me nau hori. Pe te nau whatafokio nau te ringa mehe mo oni, pe turi tau pau ke mero. E pehe Mamonga koe whamo oni e. Nā usipe ka Apostolo ia, pe ta foke Siasi o mafura, po peke te hatahena tui mui ke mo oni. Ka pui kai, nā kai e pehe ia.
Koe wea koe toia paulanga Timote, maina na kei puke puke Timote mooni. Ega na taulau kei koe tangata hono ua koe mea Paulo me ka apostolo, ko Timote, ko taitusi. Tau tamako ia koe, tamako na ne whau koe toi he pelu, tu kai kia muia, ko tau tangata hono ua na e whanong mo ia ka apostolo, he kosperi, o tu ia ki ai pa kono inga ne whai tohi he pelu. Ai na kai ke more mea na mon bena e ka wakonaki loi, mon bena hopu mak a whanga ulofika, na kai ke mate sia efeso. Na tu besa sia efeso, toki to pe ta whani matolu, e ta bena hau e koe moslemi o whaka auha koe, ai ngai fonua koe nula ko toake koe e ahoni. Koe, kakasike, ko wati mote vai whawestolo mo e whaare vai, o uhinga be ke kuonga koe ni, uhinga eke tau rea hanga koe Mamonga, koe tahenga ia ko naki ko ne furihe te ringa kakaiki, nau te ringa veri ki, nau mere eiho nau te ringa me mooni. Ko mnak pe hoka tau lokalama koe ni koe me tene whakafoki mai ki mou tolu, ke mou ta foki mai o whanau ke mooni. Sei, he pehe baura eo ti mati mai tolu, e sta ome ta tolu. Iyo, ko ki nau tolu ko tau pe uloto ke a mo uia nga whaka o tua ke si crisis u te nau ilo e whakatanga. E whakatanga e ki nau tolu. E whakatanga e ka kai kou nau nofu ki a crisis u me whorofora e o tua. Ka koe kau tangata anga kovi, ai kumaini koe kau whaiako unloi ia na kau ia hai menea mo ai minio mo hai fuana lau ke Paula tangu na tohe koe ka kia Timote koe lak Timote. Nei ka kaina nau aluhe. Na nau mon me mamu, na nau aluhe ka neke ke matea Siasi. Kau pehe Paula, kau tangata anga kovi koe, te nau tupulaki e kovi ke kovi. Pe kaka ia ki nau tō. Kako koe, suke, na kei toa Timote. Ko mea ku ngalo e Mamonga na kei toa Timote. Kako koe, tu mau pe koe ngai mea ku ako ne kinai koe. Pe o ke ilo pau ke, o ke ilo ai, o ke mau mea ai koe, hii koe talu ke isi. Na ke ilo e ngai tohi maa oni aia, o ku whakapoto koe ke whakamo ui, i he tui aia o kuia crisis. E koe maunga pe toi na ke, na nofo koe tohi tapu, koe mea ia koe tauhi aki, ai tui mo oni. Sio Timote, na nofo ke tohi tapu. Mena nau maranga, he koe mo oni ia, na nof pe tohi tapu, na reki a taimia, na more tohi tapu mei mahamani. Na nof mao pe tohi tapu i mahamani, ma te peka apostolo ia, ma te pe mo Timote, mo taitusi, mo haina ne whaka tohi he pelu, kai kei tu pe tohi tapu. Me whea pita, man tuko pita no bena awi kai ki, man tuko pita na ne whai kai e, ko Jesu Christ, wai pe, he ni tō lahi, oh, neki isai a pita ia, ko me bena e taim koe na te kai ke hifo e la maare maa ino ni ke te ia. Mon? Me vea ne hanga ko o whaikai e gospeli i Antioke. E kura kia Paula kare tia wahe ua vestafa. Na hao Paula i kare ki Antioke e mamata na i kai te nau a eva totonu. Sio, na ria ke pita moni, na mo pita pe. He hanga me vea tau pe ko pita. Na ne tau he ki o pe na e alue mo i ki langi ne kai ke to e he, na he a pita. Na hana e Paula whakatontono a pita ko iko ne he. E ne wakai e Paula ke pita, kui kai a eva totonu whakatau ke mo oni o ngongore rei pane pehe ka pita. Pau koe siu koe ke whaida tau mo hanga kai sentaire. Hange, e kai hange koe siu koe hao. O ke pure ea kai sentaire ki nao whai hange koe. Ena he mo pitai. E hanga vevea ne puke ia ai mo oni. Kai ke, ko kuinga na he ka apostolo ka tu maa pe mo oni ia. Na nof pe mo oni ia kosperi, na nof pe mo oni ia toi tapu. Ko ngau e vahe ono vesi ono, ai whakaukau kou pe koe ne more au pito ai mo oni me mamana ne kai ke to hiri whakinima tahai. Tala mai na hiri whakinima ka apostolo, ai foi toko fitu koe kola kau whai whekau e Siasi, ne kau a seti veni koe kola maa ata e Siasi na tolo makai. Mi tangata koko Filipe na alo ave lotu ki Samaria. Ai na mate ka apostolo mo ne asi lotu a Samaria, mo si mafola e lotu ia, i maman, pena e tauhipe ai lot mo onia o au mebe ke ahoni. Mo e kau whai whekau na hiri whakinima ka apostolo, e toko fitu koe ni. Pe alo kau whai whekau koe ni, no hiri whakinima kau whai whekau, ko hei koe ma whai wha apostolo e na o hifo koe ke pehea, koe o hifo pe ka apostolo ke. Ikai, na o hifo ia i e Siasi. Roki mo te vai wha, ve sta wha, koe oua na ke tae toka ngai, e koe lana paula ka timo, rona ke tae toka ngai, ai mea fuakete, koe ai nai fuakete, koe i he kikite, mo hiri whaki o e nima e mātua. Ai ka mātua na hiri whaki nima Timote. Koe ke hoko atu ai ano tauhi o e mooni. E ka ainga. Ko whapeke maine dek tātou. Wazo karetia wahe wā vesio no ke hi. Waaluka Paula koe ki Jerusalema koe ke whakapapau. Koe kosperi koe nane mau koe kosperi mooni. E tamareo e Paula ke dek tātou. Na e mamata a se emisi mo ki fasi mo sione. Agi nau tolu na e hange koe ngahi pou ia e Siasi. Ai koe ko ki fasi tō tahape. Ki fasi
sioni mo se misto tolo na lau koe pou koe siasi na nau mamata ki he ofa ku whake te au pa nau tuku ke te au mo pane pasa a nima to matau e fe ofa ofani ke maalu e kai sentai e kau ki nau tau ke kamo ia na au si whakapapau pe pita e ange ai nima to matau e fe ofa ofani ka paulo ke nau me mawhai ko ia o maranga ake a kosperi ke sentai ia na ruia taitusi lai ka kaina nau rui e ngāi ka apostolo na nau hoko e pe nau tolo e lotu zera toki hoko ata mu yang ako whambe hoko ki programa koe ni koe mea ke whehu ia e ka Mamonga ai mea koe nau tui ngai mōni nau tui e toki hoko ata mu ia whakau koe pe nai ave koe mo ni me maamani o i kai te whakafoki mai e rau mau kore ke te kusi mau kāinga mau ngai toko ua e Mamonga ai mga nau whehu ia e mea nau tui ki a ipa nau hao lau ho toi tapu forofora ke nau mau mo ui e a Christ Sisu mo wha mo ui. Amen. Malabetu mo mea mai, mo mea tua whai.